Nakajingtmu ke Sarkar Jela Lingba Katanat Puli Puthi ban Pentrai Kamna ya Kamigalaya Education Grant MEG nakabenta kinong hikai lower primary haga Jela kalapen long ya kinong hikai deficit but government LP kibadan hapo jongkalama ke All Meghalaya Primary School Teachers Association AMPSTA haga khat pratre unailar arja arpusan ban mi shakmat ban persya ya kani kajingtmu ke Sarkar da kabas dangshwa ya kajingaki na rilum jaintia kabalapen long hajuai Lingba kajingat Bat kajing lang hamadan Dri Salen. Kiba ajeng kran hakani kasngi ki kantop ya kakong Vigonia Nongplo Assistant General Secretary AMPSTA kakong C Dari Bahasan Ram Joint Secretary AMPSTA uba Heavenly War Secretary Amlaram Unit kibalapen sngaw ya kidaw baki persya na lor badanru ki benta bamsyai lada pentrai kam yakani ka MEG. Kiong baladaki perkhat tang na kabenta simen ki baladan lupa haka kam hikai kani ka MOU kanom kta handrei kadaw bakimi yakun kadai namar bakitang susong that na kakam ki basimti hadin jengkipan kinom ha bapo Kamigalaya Education Grant kabamod ki pateng bahadin kinom yo su kalat kumaki. Habang yang pinu notification na kasarkar asmau bangan ong yepi bangan pintu yepi hiday ban puli ban plit bat batin puli yaka kenang baghintip ya kajingbun kajongkan di habang ipuli ngaklan pat puli hedwengidan ya kata ka meeting kaba ni ki executive committee jongka All Primary School Teachers Association Dengi day belit attend ya kata ke meeting ke mga ong ha kat South Rick bengai June ha por longjeng gidan ya ke meeting ha yi jan isa shulai kaba ka wei kit kentien kaba isa I ong ba ka APSTA is against the continuity for deficit teachers but kata ka day tang si kentien kaba mi na ka suri jong isa shulai but ka wei ru bai ong Baka All Primary School Teachers Association is not only for the present teacher, it is for the future teachers. Hangtang, misngap, nibi, layeng jong isa. But katang anang siyong kali, but kita member. Kaway kami na ita isa, dayong yang ba, habang kita yang ki existing teachers, tebali gins ko kuslay hado katang. Kung kinong hikay nga taray wat mapiru, hinsko ka jua, hakata ka puan, narmasko ka jua, habang tayo ngiti, why do we think about others? Mo? Hinreng, habang apoy siya iya, ngapagkat kung kanong yalam. But hangtang, kajubab kawan yang kaong ba, kung kinong yalam, ngimday bantray, tang nabintang, ini kinong hikay kibangidan. Ladangi bentang itray, tang nabintang ini kinong hikay kibadan. Kabut South Sulay talis islam lada isa Sulay indang haka abstang. Mut ngingin plan hado kat ni? Ngasaw en. Nginom la ban plan. Belay nga ong benta ba nginom la ban plan. Namar bagidan ki association kibangan ng jer peteng. Kibangi layan lait nilaya kendo iki. But kajuba kabang kajigdali kabang kibu hanga kalong ba don't you think you are late? I said no, we are not late. What is the point of going to the government or going to the authority who have called us without knowing anything about the discussion paper?
Ladangi let hang tu, ladangi mi nang tu. Kajik kajubab kajongi kachulong, but yes, we agree to MEG without knowing what it is written here. Ni buka association, ni percaya kini namar kanumla balong visible, kanumla ni numla ban pentrekam ya kini. Na try pi barokat dia menjur. Namar balayu hamang pakiwe ki school, kam kini ki rural area. Bon siem ni shamba, hakaway pakiwe ka school, kalaban don tang iwe noy kai, lani arlo lani ndabon hiru lainut. Bakalang ke ba ladangi pendangkam na ke ba ka sarkar ketemu. Nama ladangi pendangkam, ladangi pentrikam da ke ba ka sarkar ketemu bagi menghapan le ya ka formative evaluation. Kalang ke ba nama bagi hapan long attentive ya iwe ikena school. Ya ka bangin IQ grades. Katkum ka jingong ka jongki bangin IQ grades. Kalang ke ba namar bali wei nai kai inum la ban mo ban peklut lan dia ban long attentive lut ya baro phai ki kna tham tam ki school nong kendong namar bali yu ha ki school nong kendong pidana do ki pre primary bat kumjoru ha ki class ki ba he 1 2 1 3 4 5 te kalong ke bal kalong no kumak event dan ki ban kia yang ni kinoi kai deficit ya kini ginohi kai LP nginum la da lele bat ni kum ka association ni snow bakalong ka bangi hapan sim kia bat bangi long persya ya kini ka order ka baka sarkar ka laai daw de sa pangata ka Meghalaya education grant ka Meghalaya education grant Keserta kekuat memperteri kami akan ada polisi hapok ke state jongi. Sisin siau bagata kecil plan keserta memperteri kami akan ada polisi siau kumba kabian. Nama kata polisi timai hapok ke state jongi. Hendai ngasimet hapok ke berkata kena kemek kamla ban ai kata the value namata ke education hapok state jongi balai ngomta ha kana kamek ko sarkar gadong ngajimpu babaro ke school nadu ki divisit hadu ki par ki kategoris kan penman durki hagawai hapok kana ke scheme ni menta ni divisit teachers kepada negative system Niyo aya katulop kumaya lang kinahikai government. Tengi kepada hang mentah kat bagi dang service jongi kanam dong cita Ondangi la retired, ondangi la songtai, mut kan sadon ke cita ya kiwe pat kiban sa sim ni sami bujli ha ka jaka jongi. Mungkin ha kan naga Meghalaya education grant. Tengah kan mau mensuat kilong so mensuat jongi kisahnya ke school hala kisnong hala gidong namar gidong kita kajiyo ijgai jongi kajiyo ijgai dalam babaro kikna lade usralu kente berapa kecil lagi kide beriyo kalat banne school banang ban pule ban thok kata jo ijgai jongi suki kiri school kimi tedon ki school apreng kini ki school kidon kata ke best performance jongi haga result matric haga bagi result ke sarkar ke kuat ban ai ne ban pensluriki daga ba pandulki keterwa banle ya kan negative system mensua sebagai kepiang mentani baru nila yo aya kata kabu rehakan dengan mekpat kan pelak kompong no mentah ni badang ni seo kuben kam kita yangi tangi dia berkat ya kalawai kibe pat ban simbu jiri ha jika jigi kilong kumno nyimde balong kita gi beri ko kuarha teman biang mangisimet nyide berkat jigai ko berkat lo suwa jigi kumno kanjia hadin hapot
Nakaliang uba FC Shulai u General Secretary ke AMPSDA ulah kena bayakani ke grant ke bak sarkar jela bot ke Mothers Union kila soy MOU ha ke khat khandai tari ujeliu araja arpusan hatura da ke bak khot ya kino hikai na ke bentaban IT no ya arpotli ki LP school sya ke Mothers Union kari ke bot ki he officer ke tenat education banya lamba kala ya ke sarkar namar badan na pedang kini ke officer hadin bakila depen kulmar kilit no pat shawai bat kini ke MOU kaba ke sarkar bat ke Mothers Union kila ya sign ya ka haka khat khandai trik jauh benai Jun hajar arfusan hangte hapo turai dia sign haka te keski kayi go jaman khutki ginong kai warahia yang keturah ke plan yang ki he sarkar ngam kena yo ke sarkar ngam kena yo konran ngam kena yo senyabha ngam kena yo ki minister warahia rei kena ya ki officer yang ke education department wa mislead ki ke government ke jai benru yang ikhsi jantia u khniat kanam khniat ko wa wan ki officer tu nalak pengkelumar ki ndep ki pengkelumar dalai ki cerita I heini ya dak ya prai warahia mpenya yaki katu katni ki officer kar ko man kita ko man sincere officer hendrai ko katni ki officer kamtam uni wadang dep pengkedria gini I feel proud ma ong ya people mensin yong ya jo duai yo blai ong menu keria ki uni napo ki education minister men kawitu ka upre ka khabar urlong siat dakaria ki go duai pi oblai dukat wa tangan be ngaduai pi kinong hikai wo im kai go jahida khoti kinong hikai nda khoti sendat sai kamiai wada am go understanding between the department and the Mothers Union that they will sign the MOU taking over handing over the 20 government LP school to the Mothers Union the chakan tha hakakat khubar le ko api kayi ke jing tha yong ka Mothers Union yanga hanrei nga ongam khi ne bhai le nga yin ne bha yong pi pen khi ka tu ko sia po tura du jeng miet de yo asantli ki poster na ki tuki school arpautli we oppose MOU dalai go arpan rutrik ubna Jun dalai kam ki khat yong ka amsta wo hand over you ka memorandum your chief minister they will boy you ka deadline within 1 month time kai go jahite dalai the slang de yi ndre nget pinam ngat pi wa ka pratrik yang uni ubna ke sarkar the postpone ko ya ketika order to dalai kate ndre kini school kini ki district STSO ke puyo kani katu ndep ka arpa outreach ko ye cham chwai da ka rally yang ki district dau ku secretariat da ko all mekhalia kini jing sedang ni to district isya thu baklapi da ka ru da dep sakasi arpa ar la da yu wam sai so ga katte te yo mi hasket tuyat hete yo chinai halor yang kanian mi sakawi ko dar ko ongi tu garo kari nga ongi ki we have no objections sir we want to learn Garo we want to teach Garo and Garo want to learn Khasi and want to teach Khasi but please do sanction first extra post ma penmi ki post hapo kini ki non tribal MKD non tribal as here no examination ma from pre-class to class 2 telah datang do apel dong kenal ini dong ki apel dry blank ini ong ki blank
tong atho iperti yang mi hab speldak unong ibor REBOR teladam ti utho ABCD leni ABKD kamon tho okey lagi kat kum ka NEP ka new National Education Policy yang ka sarkar 2009 ngala siapa ya kata wa ongki and why should you interfere hawa kini ka proses ka yung ilay go do go pe yo hikai yo thog ikna yo hikai yo pip le ki ya kita ro here they open sanga pi imnur wa ong ka order le if anyone will do so stand action will be taken takamun mem kam dia ya hikai mem ka ya thog ikna wan na do pre class do class 2 temtip begini na class 3 lai wek thok bertik wek kima heavenly la nam tip ki thok ABC kata de ko khadu to ko yaki kam ong ni kene ke MEG mem percaya ngala to member yong ka Meghalaya State Education Commission kamu ada kelama ya pi ke commission ya kelami wa open duna ya kiseng nong hikai open duna le kita ki category of teachers kata ke jing ya kelam ke yang i ke commission hendai ke ko jam tiba the submit ki ya ke report ke yang ki khat literate wa da pe pi tidur to ada yang ma chulai wa absent ong ki nga balai phim lek họ ngan lik kumno keng namar ngam tip suote ko adar kumno yo ngasya peliat lang lightly ki commission meeting ngaklem lek namar tang sumi kani ke MEG man ka hot ka ya ka feeling ke yo ngah man betray ya fi ki nong ikai lada man kam momot ki dan rei ke jingkali ko le mlai chakani commission ngapen chong nong rem kani ka commission ong ki e ki arsnem wada tipi tip ki khana ipi ye pelut yang kadi commission da pelat siklur do ye lai do ye wan do ye chong do ye wan visit chini chipot kyang nang ba college penman meeting de khut SGSO de khut kita de kti gi bro ya renga ingo yo pelai wa hadu kani lai chutura de kri yang mem droti no commission de lai pik perti yang wam kwa au pentingit ye ledi rei ketu ke ba ki ke bai bam ko bam bi ketu tu lai lang ho bam lang kai ko percaya ni man iti klam yang i wo ong yo pendunai kategori dedap klam du i pi wal kaman ki deficit naman de yo lut ki benefits ro ya mem deu do ki de ora ki kam ki government wa ya kini ki SSA ki ad hoc kini ki ro ya wan rai ki kam ki deficit patan Komod uyoki ya ke scale of pay anti is enough for them. They are satisfied with this. But suddenly the education department circulate the order of MEG. But agni ke MEG kamada klam gini gino hikai wo ong kamada klam ma heaven ni la. Wo mod ye pi gino hikai kat ni ku mkta yi ge ye pi. Mkta ngani bahai le lada sim ke sarkar pi deman sarkar hendrai da chongya pi the day you are retired that day the sanction will goes to the MEG the Meghalaya Education Grant pi da chong hendrai uni watung teme myo dia uni kete ko hak yang ko hai tay nong rem i stani wa im am ongi wa percaya ke MEG ho thoi ni we oppose MEG ha kata ke nong rem oppose im to i tu ro hia ki kendon yang ke MEG percaya ke ni go pendoi ke deficit tele de ke sarkar ong ka aha pendoi te pediang i ka kata ke MEG nei bha ke jing mentoi yang kitu kinong hikai ke man ki ad hoc wo yo ki kata ko ong equal work equal pay kemana hendrai kamu ong kamis bikonya ni ukni no i bha yang pi wo i cheni ya kata
in chai te to kinong ikai katu desyawi Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khandiat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya